aka Imesija. Tumesija. Neure. Ndio. Ida wawari gari. Rere. Yes. Nere go promote ne mwari. Yes. Mwari re. Ahi kari. Amurumene ara mutumire muringa. Niwe kari kara huthagira ri. Arakuwa nengere ithe wao. Akimakuwa mena mami wao. Yes. Na no wega gwiciria muciari na njira njega oguo. Iyo. Arakeneo Pajero. Pajero. Yes. Pajero which one? No Pajero kwidi yaukaga we. Pajero ginya ne ineirwo. Pajero ri. Ona kwidi that humor columnist that there has never been another one like him. But go Whispers. Oh, Whispers. Wahome Mutahi. Wahome Mutahi. Yes. Eta mwari Pajero. Eta mwari Pajero. I remember that other magira hari akahuhia girls that we used to interact the inter schools. Pajero kwidi yari yaga. Ona hero bugi aleta Maria Pajero. Rwa homo wa maige. Yes. Tena muikia gerirwo Pajero ri. Odojo no akinyaga rugongo. Fura handu etano kari. Pajero na heririo ne Muso. Muso. Na Muso never stayed. Very short lived. Na Mordoni ena Muso ni do ye na yori. Ne bishop Muiro. Ni atoirie Muso. Ni amiri. Etiche ikara ka cia ngari cia Korea. Ya ikaraga. Ona mheshimiwa kwa rogoro kwa nyuire da amiri. Eta watia. Jakwe. Yes. Rewa wale garatu miro Pajero. Tieno nene. Before it was vandalized. Yes. He Pajero eto IO. IO ni Pajero eriko. Egieta go Pajero ono mameta iyo. Which one is that? It's like a small sport version of the Pajero. Kamurago mwe. Oga kanini. Yedo na phone mbali ya murago mwe. Nekwa shokana ile hi. Ne kanini. Yes. Nune yake hiyo Pajero eta okay. IO. Yes. Na todo murata ke beja minini wewe gutwara ngari ri. Ithe wale ganda twaraga. Aya direciria ne ndereba ya ngari tene hihi. Ndatwarithagia and he's not interested in landing. Alawi matuko mariana muno amahuthire na maundu maingainge. Ukira guthomera ke? Ndaguthi driving ngie mukuru. Na tondu Benjamin ndari undu ekaga. Matindaga nake bara. Motoka ya ini. Riu thina urokira ri. Nuona Benjamin ni wekigonyi. Yes. Wawarenga ke ndewe kuiro gitigia pase. Gia pase jariwa na munene. Yes. Na gicagi gia kwao ri. Ucio niguo mwagi wa ukoro wi mwene indo. Yes. Ugawe na ndereva yaku. Yes. Well, darare huo. Actually, Benjamin yatoithagia ngari by virtue of the fact that ni enjoy agona keke. Mwago cio. Akiri agona mwago. Ni ukirihira goro. Ni maita maigana Benjamin wa mama takare mawikarite thi. Uragitia marhi make. Ninge manyara tenga ali ngoro tora ogwete rungu enore wagwa rungu ninge ngari nonge ya ipata ide ndo meao gathie neke shauri gani wewe aware kaikara hauta DV yes akuiro hare front left yes challenge ile hori ngari ono igwa ne ya murango omwe so basically if someone has to go to the back seat passenger no mwageki atia Beasuke na ngari egiti Ida wale ngari kwa uri oikaine ri ndangetiga mundu ki para yes dunia thia ekioya gandu wathie nginya kuwakiriva ndakinya okihoya matuka-ini ni tuwe kuigeretwo kugera hau kire Jamila ni okuma ngari ici nacio ni cia mithemba iriku mundu ari uma ngari yake nirauma taikanga nitwekire ikanga na no kwata riu auma ari wacho kandi uhinga gake mburango is a conductor wala ikagaria ni thani yo ne kondagita idare ganda kiri ri horo cio tondu ni araugete we ari kuagirwo thutha ta itonga mundu okaga katia agamukora thutha kana gaikara mbere but he said there is not a good view
Ndarata ko invigilate Benjamin na kumukuma. As his boss. Yes. If is totally out of control. Benjamin. Oi. Nekiona yetwara ngari oguo. Kandira twarate ya. Hezi otwara oguo. Okay, go maikaire thutha. Nange kwarerio kandora. Ngorora tokue. Ogo kato haragane. Uri yugia tiri. You see that hotha andu itura. Auge ngari o ninge ne personal. You see rogo gori. Ngari dikoi personal. There's not much personal in a personal car. You see the peri-urban towns. You will pass people without giving a hoot. And then with no apologies. Wekira o tinti cia kweheria thonike. Tondu mwase mania maitho na mundu ndungimutiga ni guconoka ndungice mania mundu maitho ni ukigwa rwama riu wawari ngari araugia nigetha eherie gitango kiu kia ngari ino ya gutinda ikimucukithia tondu ni aureirwo maita maya tondu uga no nginya mbe acuke angaririe mundu giti acoke na hinge murango na ni ara complain speed ya ndo maraingira nayo is very slow ne maramurithi ingeranga we wa ngoigo ukianjuritherie na uteithia Nake mahingurire buti jara toko tuwe hau mukindome ni kamurigo gaito tutingetiga negererio suse negera wa warenga oya mesono yaku Eunia arekire kaundu gatakenetie mwari tondu roire ngari aramitwara haria riri haria mukuyu hathondekagirwo ndai araikora andu aria meka fabrication cia body yes aramera ngari ino ri arakimahe thina ndu ndagitari ukimuhe thina ndagitari matienda kuheo diagnosis tukathi kwira ndagitari ndaigua tande na malaria mwiri uyu araigua adetermine kaneke kana malaria we namo yes kana ni typhoid kana ni murimu wa disease mundu uria na kiria ina fatana ke na bia aramwira eno ri na tugutumire murango ngi riwe tuike ya mirango ena yes tatu mweno waja wa bara well laki atuge mabati mara mara huthikire guthondeka murango uyu ngiri matie ngurani na gate Odere iwa maturamu yes ifatiri ya geji mata ngari yo ni nduti gototiha ni athokia riu uria aturirwo ni mumituri ni kwaja mbata ikiritwo na nja hiji ya murango ri yes ikireirwo nja ikitwo ta murango wa cuma na ena koji mware danake na you see ni are kindu gitwo riri sentimental attachment yes that was her first car ramwa leure ware ngona tondu kurakara ri thoguo ungiona ageni muni akihingurira kirindi but dad no ara nyamwe maundu maingi ya kudio hinguragira andu ndira ureirwo haha ndiraheire nginya mihuko na ni andu tangetiga bara ndigithia na maburi na no enda umira na tarinde wako imbeki na keuga ni akumira tumukora bara nange kaingira no ngari ne itha ya tureirwo murango wa ituramu ina ndole gicicio marekera bathia no yakari kaunu gakuire we ha mwisho wa kuguru
That is mutilation. Maragira kama na mugetiria hau. Umwana uge ni aragira ngari. Eco kioria ya? Yari. Reke ikare uguo warenga. Etara kiura theine. Reke ikare uguo no kirende kiara kundu. Yingagirire na ku. Twaikara na Benjamin. Niera kono guthiora kameme. No thiora kameme hangi oge chakora mikwa. It's horrible. Remember, it's just a sheet metal. Uga dole dirisha. Dole? Applicator ni anagire technology ya gwikira ki? Dirisha. Dirisha ni higo kaga. No apanya ruti kaga. Nedage vya kihonia. Ni ngihura onu huho. Ngihingora itora na tio enengani emagana na kou orare ari aguko betu ambika fuando mekara karai ne gari agira kiugire acenjerio ndio utana naguo ninge ndugitinda okira ndu ri okwenda ya ari gari yake ongimione githiri na gicoka ne gari igire mwena ono gate hana ine hapana Raure. It is that time of the season again. Rugo ko ndege kete. Na trogo wo the kuligana na kuria muri. Like you people in the highlands, ko heo ne kirete kiki na gwatu kuhe hata July ni kuhe haga pio. Yes. Actually, even the domestic animals maintain some quietness. Pero goro kore kwanyu isise kinyona rugogoro raya kirure those areas yo the sia mashani ya darora kore waiga wa johi Muru. Yes. Kwa jaru he ando hagina angani ko he manufacture girwa. Heta o Tiborua. How na ho hehe ho. Anytime any day. Yes. How na ho hehe ho. Adu he for dieta o kodo. Yes. Ru okoro ko kwanyu ri. Ono thia na bara. Ngombe ngane cire maitho gukira andu. Yes. We drona ngombe. No ni ona ni rokana kuria ekete. Ina kuria ri. Aiwa aba. Ekumenyithia eho. Ekorutira tawa. You see, cold can become cold. Yes. Actually, rogori. Ni ukora eta wati the fog. That the mist. Yes. Inagana kenudu. Na kefi. Eta kenudu. Kuria ndo meta kenudu. Kenudu tikia ngombe. Kenudu ke ule. Ni ukora keke. You cannot even tell the geographical view. Gwe kundu kenyitanaga ndungiona haraihu. Yes. Nyoka igwa ndo mwathiri. Ungiona tarona iye gotwe haha. Ndumenye njiteku. Ungiona munyuge wa thimu we muhumbire. Leonardo hado mako meigoro kanitha iharia so they observe flow yadu akamya ne mucerere mutie heke na kanitha muno ndarona ki. And you see so we ko dathi tana go ko isise kanithari when you are in the third row you only have to have a pictorial image yorahujia no kiona madhabahu so kanitha cio bere ndwareketio dirisha That'll ratuikaniria kanitha theini. Dragura no, I was amazed. For Muidato better, you are seeing nothing. Only to my experience it. Wacha tukithoma pura imari. Yes. Right. Idare nene ya masi. Wea.
Marenge ikarite thutha. Ndena gukoma tu gateri. Yoke tutirakuona. Yo na oke kahora. Rua kiguthuka kanini. No haraihu. Nende ndakuona. Nimuramuona. Acha. Kege inawete kioria Kristo tutigeire. Ati wa maciara ni gwika atia. Ni agutwariria. Oikara uokora tari ndogo literally. Agire muno tari wona ruto cio. Would be very amazed at the phenomenon. Oikara uokora igira. Mathabahu mothe mathiĩku. Rĩu akoneka thore kĩndũ ona no mũcuma. And you see, kwena wethema kĩu nĩ kĩndũ ngĩcũnga kanitha. Hapana. Yes. Ndwini ũraherwo. Na nginya mũbomu nĩ ũhehaga. Wei, nĩkĩ ũrauga we? What are you saying? Ũgacoka ũkagĩa kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ. Nĩ hĩndĩ ya heho ikondo. Yes. Kwanja rĩu mweri wa mũgwanja rĩ. Nĩ ba ikondo. Ikondo na rĩo rĩ. Ndiũĩ kana rĩkoragwo rĩrĩo pizza ya thuraku. Ikondo na thuraku siko kitu moya. Yes. Na thuraku icio rĩ, ona cithiĩte na faro guo kanyeki-inĩ. Hĩndĩ ya heho. I think it's a migratory pattern. Yes. Na ndũĩ ndũrona thĩ. Kĩbii kĩ haha literally. Yes. Ndiũĩ kana ndũrĩ wa drive haha Lemuru around this time. You see nothing. Nĩ kĩnyitanaga. Yes. Acio na mũkĩina kanitha igũrũ rĩerũ nĩ ũrĩonaga. Igũrũ rĩerũ nĩ ngarĩonaga. Igũrũ rĩerũ ngatũrakua. Kaiba nĩ ũndũ wa geni. Ũndũ gũkũ rĩera nĩ rĩcenjagia. Ũgerekia ikoro rĩa ikondo nyũmba kana mbegũ. Yes. Thuraku nĩ cikoragwo na kembo. Nĩ igucagia erio. Ikamenya he handũ he ikondo. Wacihingũrĩra kĩndũ gĩtagwo Wi-Fi. Ĩno ĩngĩ yaciari ĩtagwo atĩa? Hotspot. Yes. Rũgongo tha igĩthuraku. Ndĩrari ũhoro wa rũgongo rũrĩa rũhehaga wega. Highlands. The Highlands. Yes. Ũiguaga thuraku mwambaga kũheo aramu nĩ mbũri. Mũkamenya nĩ ciambire ciakinya kũ. Ciamba ikaingĩra kwa mbũri. Kwĩ livestock. Na nĩ mahiũ matigambaga kwĩho. Mangĩamba there is something. No nginya ĩkorwo kũrĩ ũndũ. Yes. Agiwe nĩ kĩmbũri negenirie ũguo. Raikori. Mũgĩthiĩ hau rĩ. Kana polka dot. Na thuraku itirĩ no nginya ngũkũ. Nginya gacaũ. Ona ngũkũ ya nyina nĩ ĩrakomeire. Mũkariũa ngũkũ ĩno karĩ wa mũnua thiũkĩrĩrie matumbĩ nayo. Kumbe ũrĩa yonetio nĩ thuraku. Yamba gũtake motherly break. Yamba gwĩthara. Tharĩko ya thuraku. Yes. Ndakuwa tha icio na rũgongo rĩ. Mĩkawa rĩ. Ũguo mũndũ athiĩ nĩ mĩkawa nĩ warm. Tarukũrĩa rũgongo rwaku na tutho. Na kaĩro. Yes. Ndĩ mũkawa naguo no nginya atĩ nĩ given time nĩ ũkorwo gwakĩtio mwaki. Yes. Rĩu andũ mathiaga kũrĩa mũri kũndũ kũu. At least ahehoke. Yes. Kana rĩngĩ wetereire ngari. Ũkona ndũngĩrũgama harĩa bara ta gĩkĩngĩ. Yes. Ũkona mũbomu wanja ũrĩa wa katasi rĩ. Kũu nĩ kwĩyandĩkĩra heo. Nĩ mĩkawa rũgongo nĩ giving back to society. He mũbomu maiga haha nja. Ũcio nĩ public. No gĩkorwo wĩ mũihũre ũingĩre thĩinĩ rĩ. Ĩyo nĩ holding area. Ĩyo nĩ holding.
Okigira mukawa theini ri. Ewo no waigira theini. No one inquires what you want. Baba okaguthwo girathi yake. Ya cai. Ya nduvia. Dikwenda cai ehe nyua ni ndekira. Ni tugwicokia birika. Tugwicokia birika cai. Ningi kwena heho wa masi. Ukurianiria naki. Gonyua guo cai ugitwikire njohi wa masi. Ona ira gwatiriri. Ona to safasi ne to hiyo. Yes. Just like that you do something called impulse. Bye. Amuno ya na bia umaga. Okora muthuri auma gwake. Akona heho ne kumuhurukiria kundu kwa. Wake ne akuninwo ne heho. Agathi handu at least bari aingi. Mukawa. Hurira Mary. Now he nduvia. Yes. Ere kora he matata kirimo kia nguku. I will tell you. Na hau no yagira fo wanu cia itura. Yes. Gacaga-caine yo. Wetagira mundu au ya trade. Ni muraki wile kwa wanje mima. Wakamenya it's about to go down. Yes. Ndeke kwa wanje mima gweka. Ongara ida angale nduvia. Neguriha. Nduvia yoka ni mwe kindu itoriri. Either what catalyst. Muona muhonoki. Yenye muona gau. Muhonoki. Muona muhonoki. Yebo ziyu ambaja sirairwo. Na ndirona ngari ya thigari ya ikuruka oguo. Na neci cia cumbaru. Ndirarigwo thirikari ni kingigira itura ritu. Nyambe ndiki gatheti riri ndi muhe uhoro. Na goko maraku ati ni kuri uhoro. Kaunako. Maraku ati mutinge menya. Geto acia wanje mima. Ko mutikambe guthie gutethetwo micinga yothe. Oh, Kiama. Yes. Jubilee party. Yes. Jubilee na manisanga miaka 50 ama ni ngapi? Jubilee ni Pepte. Ni Pepte kwa sababu Silver Jubilee. Yanakuanga 25. Sasa Jubilee ile alikuwa anang'ang'ana na Tinga Ward ya Lego. Kiongozwa naye kinara wake Uhuru Muigai Kenyatta, the party leader. Imerudishwa nyumbani kule ilikuwa. Kwa wenyewe. Sai wale walikuwa wamenyang'anywa wamesarudishiwa chama wao. Mahakama imesema wale mumesikilia Jubilee tokeni. Toeni mchezo hapa, rudishia watu chama yao. Munaibia watu mpaka utawala. Enyerio ni murengo wa Sabina na Kanini. Adu alakena adu asio. Adu mara tunya former president Kiama. Ni okumu. And Gazeti Kinyarwanda, they had declared themselves. Tokeni hapo. Yo. Kwendeni. Kile yiticho. Utiokire. Okoyire we. Yoka. Erau. Pere. Kwenda kabisa. Kwa mafuta na mau. Toka hapo na makofi yako. Toka. Makofi yako hiyo. Ya. Unakuja kukalia chama ya wenyewe, ni chama yenu hamuna. Shut up. Mutoke kwa chama yenu huko msidwe ni chama yenu, mnakuja kuchukua chama ya mwingine. Shut up. Nilikwenda kule 1978 na nimetoka jela. Chama ya wenyewe unakuja wewe, umekuja umeleta mapua yako, umekalia chama ya mwingine. Na unajiita kiongozi. Na unajiita Gen ZDN. Shut up. Leo kama na yeye sio kidio Hulu. Yes.
Ndĩronire gazeti notice ya Registrar of Political Parties. Yes. Ndĩramĩonire. Dated 30th June. Yes. Nĩ the party leader is Uhuru Kenyatta. Yes. Hena column ya former official na current. Yes. Ha party leader ndirona ta cenjetie. Ha deputy party leader in charge of strategy Jimmy Yangwenyi. Huyo ni kama alikibiswa. Now it's Beatrice Gambo. Na deputy party leader operations. Yes. Alikuwa nani? Hapo kulikuwa na Kinoti Gatofu. Na saa hii yule mwesimama wa kule kwetu Mihango ambaye pia ni naibu speaker wa bunge la kaunti ya Nairobi Kados. Ni yeye deputy party leader. Atwa Mihango ni mafatia mama leo MCA witu ni ane nehire. Kiama ine. Yes. Kiama kina National Outreach. Yes. Sasa Kados ndio anaongea huko. Ni deputy party leader. Oh yes. Na deputy party leader gani? Ni ana. Na deputy party leader outreach. Current one is Joseph Maje. Yes. Deputy party leader programs. Peter Mositet. Batile maana wako muri place. Nani tamwenyerie. Yes. National chairperson. Yes. Ni kama Zuya aliabua zwa. Asa ni Saitoti Torome. Yes. Deputy national chairman. Hiyo column haijabadilika na tukwa tuna expect ibadilike. Ni yule. Daudi Murathe. Former the current Daudi Murathe. Oh, yes, kutoka kule Gatanga. Hiyo ako hapo. Oh yes. SG. As expected. Katibu mkuu wa chama. Ni Musubulia. Jeremiah Kioni. Ni Munan Stick. Actually, how can a former president actually have his party abducted? Yes. Agima kama sejetia. Ha kanini kigato do national director of elections ri. Ne mwenyerie. Ha current official tihekire mundu. Yes. Ne kuga they must be looking for a replacement. Yes. Ona Sambina utili hadu alaficha analikiza Bina. Simuoni hapa. Na alikuwa nani? Sababu walikuwa ndio wameshikilia na kanini. Unajua alikuwa amesema yeye ndiye party leader. Na mbona hakuna form hapa? Na Sabina was the party leader. Yes. And Kanini was the secretary general. Inaki yaji na hapo shia. When you ramu na hado kwa former officials. Asha. Toda agikoro kwa current. Kwa Kanini aye deputy. No, Kanini was SG. SG. Na hata kile ginya leto la kia former ine. Kanini hari national director elections. Yes. No na hau ni mwenyerie. Hau ni ha former. Kwa mara wa script yao. Sambina na Kanini. Now. Kumaleliro. Manya leti akajomu. Eti akwera ni okomo. Nama ke igua ole yake. Yama ine. Ati bwahurire ciamani. Yes. Na mundu ngi akindikire anu ciamani. Yes. Igua marekite. Nigetha tumethere ni gwakwa to kwarutwo mbeca ici heago ciama. Ni ciirega kurutwo. Ni ciirega na titene. Atiikaire I don't think you na marakwaite the signatory rights. Kwa gotigero haha His Excellency Uhuru ndagigoria thirikari no regathia ugire they have inherited the empty coffers. Asa ndigwisi andu makinyite ku matiakinyete handu mangikuhora kanyama sidhani kana kugaya pasi sidhani kama ya Jubilee makiriro ni huko ija heda mukajaribu DCP DCP ni furi wa Asia
Sio kusikiza wa Kenya. Nyoe gutu. Wasi amoroto one jigua eki. Gutu. Pe faro menya ni hari gutu. Isi pi weta ja modoni. The Democracy for the Citizens Party. Yara yare. Ya yo no kije ko na kigo democracy. Esa duo ko tikwa kiria. Eta ile cia Uganda. Resistance. Go ko democracy ni ethagirwo handu. No gwekia makia ina kigo ki resist. Kereko. Kiare ODM. ODM was Orange Democratic Movement. There's a time they had a rallying call yet all ceased. Yes. I think ne thutha wa githurano gia ni 2017. Kiria manga theirie. Awethete to resist ya gairi yare yao. I think ne gia 2017. Kiria kia mucoka. Yes. Ba kia wembe ni ule. That ucio wari o munyonyo. Wa gwetha etwo. Yes. Ndio nake no acokiria gitu. Na Raila akoro very sharp. Whether he's got the motor Raila must go and he is there. No, he is cunning. Very. When Raila must go ever. Na must go Raila irari. Yare hede mathiete gwika githurano kia ODM. Oh, mwenye akirehe imodo. Ngodo cio ni thweri. Oziaza no mwaka wefange. Ama upangwe. Yes. Uhuru Kenyatta. Nisikia ulirudishiwa nini gari yako ya kitambo. Sasa hata nilikuwa nimewacha hiyo maneno. Hapana, usikubali. Siku nyingine mtu akikuja kujaribu kucheza na chama yako, itisha mimi Men in Black. Kwa Bolivia Goons. Nitisha Men in Black. Uonyeshe hiyo kina kanini wakimbie. Haya Sabina. Kwanza hata Sabina alikuwa karibu kuwa running mate yangu. Na sasa yeye alikwepa. Hapana kubali mimi chukua chama yako. Utaleta chukua ODM. Mimi na deal na yeye. Wewe wagi wake jora kiwa. Gotia ndo batara kaguiga yake. Kaihita. Ni kega. Yes. Mambo iko namna hiyo. Iko namna hiyo, chama imerudi kwa wenyewe. Kiria itesiene. Na muthija ageti. Na mutingi stonoka. Muthika kamudihanya. Ka tumuitanire. Ni mukoda mugawai. Abina mena kalimana. Eturageretie. Turageretie na kunyitirira kiama kiu. Toka undu kanini. Uchibao tulia turaje. I don't think they did much. Well. Yo kinya ngeithi cia Jubilee ri. Kondo na kondo. Tumewaletea salamu za Jubilee. Okay, ya no guo. Matiangina ke neugire. That aligned. Alikia mokiriku. Yes. For now he is playing safe. Let's watch the space. Mambo mado ni mengi. Mambo mado ni mengi matareke. Marigithie. Yes. Millicent Akini. Na wibo a tumor that is, you know, tumor is a serious illness. Yes. You know, homa. Na akiona ginya mwaniki wake na rauga githomikia ginya insist muire tu athie thibitari ri. No kororiwe na ruo ni araremo ne kuruta wira wake uri andikeirwo. And the good employer akauga atiri muire tu ne ndimurihire SHA na kiathie atiritwo niki atiritwo ni okirugamiriro ni SHA. Athimo ero tumor yake kana wibo wake ri ni wa centimeter 2 kwa 2 no gikiro gia SHA ndungioperate tumor no rihirwo itakinyetie 3 by 3. No, that is madness.
It is nothing else but madness. It is utter crap, to say the least. Na no igwa mabete makarehithio sha mwaka mugima. Yes. And it is good to note tondu na ithu no tukirutaga no tukirihaga sha. Yes. For one riu marehi ni mathire iguru. Ona andu aria merugamagira aria makireta riu the self employed aria merihagira tene mariha ciringi 500. Thaici marehi ri nigetha urugamirirwo ni sha agoi wa the self sponsored nigetha urugamirirwo no ginya urihe ya mwaka mugima nga 1 whole year. You know, actually, it beats sense. It beats logic. What is the protection? What is the cover? O andu acio makirego nio irageria guteithia aria makire at the bottom of the pyramid. Macoke mero murimo ndokinyite haria twategia kuurihira. Na inde muri ucio na murimo wandikitwo igathitini witagwo hypochondriac lymphoma. Ino ni a benign. Benign means it's not cancerous. Tondu cancerous ni malignant. Ni benign tumor. Koguo ni kuga no irutwo. No akerwo atiriri ni kanini muno. Gatikurite muno. Coka musiga kure. So you can imagine koro employer wake takiri o ni mwega. Yes. Ti andu othe makihana uguo tondu wake arakionire riu handu ha mwana we ni agiture na ruo na ne araremwo ni wira ri. Yes. Akimurihire cash. Besha cash. Yes. Ti andu othe makihana uguo na ti andu othe mena uhoti ucio. Yes. Na riu ona niguo ndakura riu the self sponsored contributors ati urero urihe sha mwaka mugima. Mwaka a whole year. Ujine ne andu igana mangi afford kuriha mwaka mugima. Yes, they go treat and you already sick. Murimo ni uko drained tire. This is absurdity. No, this is crazy absurdity and we cannot tolerate this. Na nyamu no go ni aremire guthondekeka ya shari. We go back to where we are in here. Yes. I mean, because even worse, kuligana igatheti ria yandikite. The procedure no ki approve ni pre-authorization ya shari. Giuthira 33,500. Not where ire kashiri. It is only 7,200. No, that's another loophole. Ukirihira kashi ni 7,700 no ikiriho ni sha ni 3,000. So what's tishoka musi? It's too can you imagine? Kinya sentimita 3 by 3. Mundu murwaru arero shoka musi orwara rwarei nigetha ukinyirie threshold ya kurugamirirwo niki nisha. This is sheer madness. Ona diwe ndiraga ciugo njiganu cia ko explain such a situation. When did we get here? When? It's very unfortunate. Very unfortunate. Very. No, this case of Mary Akinyi has to be addressed. And you know, eno the case ya Mary Akinyi re hotete gukinyira gatheti. Yes. Tutie ni case cigana cina gukuja. Citare ci ona cianyita attention ya media kana social media. I have never heard of anything like this in the world. It's madness. Murimu ndokinyete. Tindukinyete threshold ya murimu. Ati urwara rware nigetha. This is the height of lunacy. What country is this? Abana. No. Abana. No, we cannot continue like that. No. It's too much. No. We refuse. Abana. Ati ucoke muci urwara rware nigetha ukinyie threshold ya kurihirwo ni sha iria urihite mwaka mugima in advance. Yes. No. Na mimi sana okanua toro. Monua. Ela 11.